הקיצור LLM מייצג Large Language Model. ወን የዋርጅ ዋንዳጂ ሞኔው አጭር ቃል ነው። ወን የዋርጅ ዋንዳጂ ሞኔው አጭር ቃል ነው። ወን የዋርጅ ዋንዳጂ ሞኔው አጭር ቃል ነው። LLM הוא סוג של בינה מלאכותית. ወን የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ አይነት ነው። ወን የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ አይነት ነው። ወን የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ አይነት ነው። הוא לומד מכמות גדולה של טקסט. እሱ ከብዙ ጽሑፍ ይማራል። እሱ ከብዙ ጽሑፍ ይማራል። እሱ ከብዙ ጽሑፍ ይማራል። הוא יכול להבין שפה אנושית. እሱ የሰውን ቋንቋ ሊረዳ ይችላል። እሱ የሰውን ቋንቋ ሊረዳ ይችላል። እሱ የሰውን ቋንቋ ሊረዳ ይችላል። הוא גם יכול ליצור טקסט דמוי אנושי. እሱ እንደ ሰው ያለ ጽሑፍ ሊፈጥር ይችላል። እሱ እንደ ሰው ያለ ጽሑፍ ሊፈጥር ይችላል። እሱ እንደ ሰው ያለ ጽሑፍ ሊፈጥር ይችላል። מודלים מפורסמים של שפה גדולה כוללים את ChatGPT, Gemini וקלוד. ታዋቂ ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ውስጥ ጀሚናይ እና ክላውድ አሉ። ታዋቂ ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ውስጥ ጀሚናይ እና ክላውድ አሉ። ታዋቂ ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ውስጥ ጀሚናይ እና ክላውድ አሉ። מודלים של שפה גדולה יכולים לענות על שאלות. ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ጥያቄዎችን ሊመልሱ ይችላሉ። ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ጥያቄዎችን ሊመልሱ ይችላሉ። ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ጥያቄዎችን ሊመልሱ ይችላሉ። הם יכולים לכתוב אימיילים ומאמרים. እነሱ ኢሜይሎችን እና ጽሑፎችን ሊጽፉ ይችላሉ። እነሱ ኢሜይሎችን እና ጽሑፎችን ሊጽፉ ይችላሉ። እነሱ ኢሜይሎችን እና ጽሑፎችን ሊጽፉ ይችላሉ። הם גם יכולים לכתוב קוד מחשב. እነሱ የኮምፒውተር ኮድ ሊጽፉ ይችላሉ። እነሱ የኮምፒውተር ኮድ ሊጽፉ ይችላሉ። እነሱ የኮምፒውተር ኮድ ሊጽፉ ይችላሉ። מודלים של שפה גדולה יכולים לתרגם שפות. ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ቋንቋዎችን ሊተረጉሙ ይችላሉ። ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ቋንቋዎችን ሊተረጉሙ ይችላሉ። ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴሎች ቋንቋዎችን ሊተረጉሙ ይችላሉ። הם יכולים לסכם מסמכים. እነሱ ሰነዶችን ማጠቃለል ይችላሉ። እነሱ ሰነዶችን ማጠቃለል ይችላሉ። እነሱ ሰነዶችን ማጠቃለል ይችላሉ። הם יכולים לשוחח עם אנשים. እነሱ ከሰዎች ጋር ሊወያዩ ይችላሉ። እነሱ ከሰዎች ጋር ሊወያዩ ይችላሉ። እነሱ ከሰዎች ጋር ሊወያዩ ይችላሉ። הם יכולים לעזור לאנשים ללמוד ולחשוב. እነሱ ሰዎችን በመማር እና በማሰብ ሊረዱ ይችላሉ። እነሱ ሰዎችን በመማር እና በማሰብ ሊረዱ ይችላሉ። እነሱ ሰዎችን በመማር እና በማሰብ ሊረዱ ይችላሉ። המילה large משמעותה נתוני אימון גדולים מאוד. ዋርጅ ከማለት ትልቅ የስልጠና ውሂብ ማለት ነው። ዋርጅ ከማለት ትልቅ የስልጠና ውሂብ ማለት ነው። ዋርጅ ከማለት ትልቅ የስልጠና ውሂብ ማለት ነው። המילה language משמעותה טקסט ומילים. ዋንዳጂ ከማለት ጽሑፍ እና ቃላት ማለት ነው። ዋንዳጂ ከማለት ጽሑፍ እና ቃላት ማለት ነው። ዋንዳጂ ከማለት ጽሑፍ እና ቃላት ማለት ነው። המילה model משמעותה מערכת מתמטית. ሞዴል ማለት የሂሳብ ስርዓት ማለት ነው። ሞዴል ማለት የሂሳብ ስርዓት ማለት ነው። ሞዴል ማለት የሂሳብ ስርዓት ማለት ነው። מודל שפה גדולה מנבא את המילה הבאה במשפט. ዋርጅ ዋንዳጂ ሞዴል በአረፍተ ነገር ውስጥ የሚቀጥለውን ቃል ይገምታል።
ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያዋ በአረፍተ ነገር ውስጥ የሚቀጥለውን ቃል ይገምታል። ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያዋ በአረፍተ ነገር ውስጥ የሚቀጥለውን ቃል ይገምታል። לדוגמה, the sky is יכול להפוך למד, the sky is blue. ለምሳሌ ኮድ ቦሽ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኮድ ቦሽ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኮድ ቦሽ ሊሆን ይችላል። מודלים מודרניים של שפה גדולה הם מאוד מתקדמים. ዘመናዊ ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያዎች በጣም የተሻሻሉ ናቸው። ዘመናዊ ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያዎች በጣም የተሻሻሉ ናቸው። ዘመናዊ ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያዎች በጣም የተሻሻሉ ናቸው። הם יכולים לנהל שיחות ארוכות. እነሱ ረጅም ውይይቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። እነሱ ረጅም ውይይቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። እነሱ ረጅም ውይይቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። הם יכולים לחשוב על בעיות ולפתור אותן. እነሱ ስለ ችግሮች ሊያስቡ ይችላሉ። እነሱ ስለ ችግሮች ሊያስቡ ይችላሉ። እነሱ ስለ ችግሮች ሊያስቡ ይችላሉ። הם יכולים ליצור תוכן מורכב. እነሱ ውስብስብ ይዘት ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነሱ ውስብስብ ይዘት ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነሱ ውስብስብ ይዘት ሊፈጥሩ ይችላሉ። אפשר לחשוב על LLM כמערכת השלמה אוטומטית חזקה. ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያውን እንደ ኃይለኛ አታ ኮምፖይት ሲስተም ማሰብ ይችላል። ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያውን እንደ ኃይለኛ አታ ኮምፖይት ሲስተም ማሰብ ይችላል። ዋርጅ ዋይንዳይጂ ሞዲያውን እንደ ኃይለኛ አታ ኮምፖይት ሲስተም ማሰብ ይችላል። הוא למד דפוסים מכתיבה אנושית. እሱ ከሰው ጽሑፍ ቅጦችን ተማረ። እሱ ከሰው ጽሑፍ ቅጦችን ተማረ። እሱ ከሰው ጽሑፍ ቅጦችን ተማረ። הוא למד עובדות, שפה וסגנונות חשיבה. እሱ እውነታዎችን ቋንቋንና የማሰብ መንገዶችን ተማረ። እሱ እውነታዎችን ቋንቋንና የማሰብ መንገዶችን ተማረ። እሱ እውነታዎችን ቋንቋንና የማሰብ መንገዶችን ተማረ።